Ne mama Kanyana munyemere tumukomera amashyi menshi cyane. Uyu wari umunsi we uba wanavuze twe tukicara ukavuga ukara. Wavuze? Okay. Okay, Imana ishimwe cyane. Ndavuga amagambo nkane mbere ndashima mu izina ry'umuryango wacu wo kwa Kajabika, shime mu izina rya Rubeni mpagarariye uyu munsi, nje kuvuga no mu izina ryanje. Mwihangane ayo kwa atatu nyefate. Mu izina rya famiye najaha dufite mukuru wacu kiriho ni Yazari ari muri Amerika, ariko ndi kumwe n'abashiki bacu hano ndetse n'umuryango wanje twazanye. Mu izina rya data rero Kajabika ndagira ngo mbanze nshimire abashombo mu bijombo, abashombo bene wacu. Kandi nabonye Musafiri ndishima cyane. Papa Imana iguha umugisha. Mu byukuri nyine umwana no musinga kumuze mwongeraho ko ari n'umushombo, kuko kubera ko Ruben ngewe na madamu we baji wacu ndi umwana. Kizanye yatashe mu muryango wacu muri 75 sibyo na 5 na 6 ndiwibuka na 6 yego muri 76 umuntu wagiye amuherekeje inyuma nzambyibuka nari mfite imyaka 5 yari Nyahoza na Nyaruhogazi, niwe bari inyuma yawe bafite umusegetera. Icyo gihe uwari pare yari uyu mugabo w'abasama wapfuye nani Ruhora imbere niwe ari uhagaraze iruhande rwa Rubeni, Nyaruhogoze na Nyahoza niwe wambaye umusegetera wa mbere. Ibi mwabonye umukobwa yari yambaye muri iriya misozi y'umurenge yose ni Kizanye wambaye. Abandi mperuka icyo gihe kubona bambaraga ibitenge muri mariage, ariko wewe niwe wambaye umusegetera wa mbere na voile. Hari muri 76 nari mfite imyaka 5, sishobora kubyibagirwa, ndabyibuka nkejo. Ikindi nanone nza nibuka ko waje uva nyine kwa Steri hariya, yari umurezi kwa Steri uriya mubona mukuru we, no kuvuga ngo papa ajya kumusaba kwa Mwambutsa ndizo yagiye kwa Buseke of course, ariko wabaga hakurya hariya kwa Muhasha, ko ndahavuga nkaho muhazi mu mbabarire bamwe ndibahazi, kuko iyo mvuga nje mu bijombo ndahabona gutya, kuko niho nzi niho nakuriye, niyo ndota ni Imana ishaka kunyereka utuntu nyereka utuvovo n'imirambi yaho, tugomba kubyumva ibyo. Rero kudusepara n'abashombo ntibyoroshye cyane. Tukaba tubashimiye ko twabanye turakurana tubaho, none ko turabona ibirori. Kizanye umureba yarampetse njewe, yarampetse nari umwana wa nyuma, ariko yarampekaga. Urumva afite imyaka 5 nari natese, niba yarampetse kugera ku 12 sinibuka, ariko naramuvunnye cyane mu mugongo. Kubona rero naje mu bukwe bwa Eliya nabaye umumenyesha nini kandi igihe kirekire. Reka mprofiti iyi foto ihejeje ambwire atubwira dutumirire abantu bakiri hano, batubwire program, batubwire ijambo ry'umunsi. Thank you. Yesu ashimwe. Nta kindi ngiye kuvuga, ibyo navuze nabihejeje, ariko ndababwira jibile ejo. C'est une occasion. Ejo saa 10 dufite yubire hariya muri Skepes Lycée ya Nyakabiga saa 10. Kuwa gatanu mu gitondo hariho seminaire, kumugoroba ni giterane. Kuwa gatandatu hari seminaire mu gitondo saa 3. Kuwa Mungu tuzasengera wacu ariko igikorane kumugoroba. Kuwa mbere ni igikorane cy'abakenyezi gusa mu gisagara ca Bujumbura. Kuwa kabiri ni igiterane cy'abubatse abagabo n'abagore hariya kuri Shaniki. Imana ibahe umugisha. Tuzaba turi kumwe n'uyu mushyitsi wacu. Yes, iyo programme ko mutayikomeye amashi murayanse. Yesu anani kati kasafari. Yesu anani
tutere Mungu mwenye haki zitatu hanyuma ongoze duhane cheers katika mambo yote. DJ please reduce the music, it's very high. Yes, that's it. Iyo foto tushaka kuimanika Nikihukubira wewe nitisha kuna mashaka urazi ko iwacu yata nitiyate temeko mupaka babyita kuminjira kugira ngo ube burakura abamama babyita ngo nikiwahukubira wewe nitisha hafuna mashaka yata nitiyate temeko barabinjira baraba yuko abashitsi baza kugenda babeze babeze nikiwahukubira wewe nitisha hafuna mashaka yata nitiyate temeko mupaka Hallelujah, hallelujah, yes. Mbinguni sitaona adui zangu, naya takuwa protokoli zo kudufasha ibandanye n'umwanya wazindutse uri kuraturega sauti tamu arakunda tole kusema Mungu haleluya mikono nitae pepe ya kwasha kwekubwa sauti